kurikira ikiganiro isi n'abantu umenye inkuru z'amateka, amateka y'ubuzima bwa bamwe mu byamamare n'abanyabigwi, imibereho by'aba ngaba, ibikorwa, imyitwarire n'imirimo yagize ikindura ku isura y'amateka. Isi n'abantu. Kim Jong-un, umuyobozi w'ikirenga w'ubu wa Korea y'Amajyaruguru, umwanya yarazwe na se Kim Jong-il. Niwe muyobozi w'ikirenga wavutse kuva Korea y'Amajyaruguru yabaho. Kim Jong-un yabaye umuyobozi w'ikirenga wa Helmet Kingdom nyuma gato y'urupfu rwa se mu 2011. Kim Jong-un afata inshingano za se. Azwi nk'umunyagitugu weruye kandi akajya n'imyitwarire itaboneye. Kuva yafata ububasha yakuyeho abayobozi bakuru benshi aba yafataga nk'ikibazo ku mwanya w'ubuyobozi. Yemewe neza ubwo yemeraga kwegera rubanda mu ruhame, akagaragara mu itangazamakuru, akanisanisha n'abakozi n'abasirikare. Yari atangiye kuyobora ku buryo busesuye. Gusa umunyagitugu wa Korea y'Amajyaruguru ntabwo byamuhiriye guhangana n'ibibazo se yahuraga nabyo cyangwa se imbogamizi, ubwo nawe yari akiri ku buyobozi zirimo n'ubukene buvuze ubuhuha bwangije ubukungu no guhangana na Amerika na Korea y'Amajyepfo bikananirana. Ibintu byose yabikoze ati: urakaza neza mu kiganiro isi n'abantu, nushima ibyo dukora, ntugende udashije agaciro imirimo yacu, ukanda subscribe, unabisangiza abandi, wandika nifuza ko twazakubwiraho ubutaha. Dukwifuriza ubuzima buzima. Ndisaka HB. Kim Jong-un yavutse mu 1943 Mutarama tariki ya 8 muri Pyongyang. Avuka ari umuherezi wa Kim Jong-il, sogokuru wa Kim Jong-un, ubwo ni se wa Kim Jong-un. Kim Il-sung afatwa nk'aho ari wese wishingwa rya Korea y'Amajyaruguru. Byizerwa ko yize mu ishuri mpuzamahanga ry'ururimi rw'icyongereza muri Gumulegen hafi ya Bern mu 1993 kugeza mu 1997. Nyuma yaho yagiye ku kindi kigo cyitwa Bielefeld School kuva mu 1998 kugeza mu 2000. Yize muri kaminuza ya Kim Il-sung. Kaminuza yiswe gutyo nyuma y'urupfu rwa sogokuru we. Ikigo cyigishaga kigatoza abasirikare b'abofisa muri Pyongyang kuva mu 2002 kugeza mu 2007. Kim Jong-un ameze nka se Kim Jong-il mu buryo bw'imitekerereze n'imyitwarire, ikaba niyo mpamvu se yamukundaga kurusha mukuru we Kim Jong-chol, kuko yatangiye no kujya mujyana mu myitozo ya gisirikare kugira ngo amenyere ibikorwa bya leta. Mu 2009 mu itangazamakuru harimo amakuru amuvugwaho kari kurambagizwa na se nk'uzamusimbura uhari wa nyawe, ndetse nyuma yaho gato cyane yatoranijwe ku mwanya wo ku rwego rwo mo hagati muri National Defense Commission NDC, ibiro bikomeye hejuru y'ibindi by'iki gihugu. Kuva mu 2009 hagati yiswe Yong Muyong Han Tong, bisobanura brilliant comrade, umuvandimwe mu buryo bwa politike cyangwa se gisirikare w'umuhanga muri Korea y'Amajyaruguru hose. Nyuma y'ibyo yagizwe umuyobozi wa departement y'umutekano w'igihugu. Kabone nubwo nta burambe mu bya gisirikare yari afite, yagizwe general w'inyenyeri enye mu 2010, bikurikirwa no gutorerwa vice chairman wa commission y'igisirikare cyo imbere no kwinjira muri komite nkuru y'ishyaka ry'abakozi Workers Party. Nyuma y'urupfu rwa Kim Jong-un papa we tariki ya 14 Ukuboza mu 2011, Kim Jong-un yatowe nk'umuyobozi w'ikirenga wa Korea People's Army, igisirikare cy'abantu ba Korea, kuri 30 Ukuboza mu 2011. Muri Werurwe mu 2012 yatorewe kuba sekreteri umunyamabanga mukuru wa Korea Workers Party, ishyaka ry'abakozi ba Korea, maze kuko se yari amaze gufa ahinduka umunyamabanga sekreteri general uhoraho w'iryo shyaka. Yafashe inshingano za se nk'umunyamuryango wa Politburo, Presidium na chairman wa mbere mukuru wa Central Military Commission. Muri Mata mu 2012 yatorewe kuba chairman wa National Defense Commission mu ikoraniro ry'ikirenga ry'abantu 12 Supreme People's Assembly. Yakuyeho Chief of General Staff Ri Yong-ho, umwamamaje akanamufasha gukusanya ububasha n'imbaraga nyuma y'uko sapfuye. Yihatitire ya Wansu cyangwa se Marshal, bityo asigarana control y'ububasha bwose bwa politike n'igisirikare. Korea y'Amajyaruguru munsi y'ubutegetsi bwe yakoze isuzuma ry'ibitwaro bya kirimbuzi kubera ubushake bwe. Ibi byakozwe mu buryo bwo kugira ngo yigaragaze nk'umuyobozi ukomeye mu maso y'abantu be. Yakuyeho ikemura ry'ibibazo ryase ryo kwifata ubwo yatangaga ijambo ry'umwaka mushya mu 2013, agara uburyo bwo kwishisha bwakorwaga na sekuru we. Mu 2014 yatowe ntawe bahangamye ku mwanya w'umukuru w'igihugu muri Supreme People's Assembly.
Kim Jong-un bivuga ko yashakanye n'uwahoze ari umuririmbyi akanakora nk'umufana mukuru mu bintu runaka Lee Sol-ju. Mu 2009 Kim Jong-un yigeze gufatwa n'umutima aba afite umukobwa witwa Ju wavutse mu 2012. Kuva ubukwe bwabo bwaba Lee Sol-ju yakunze kugaragara mu ruhame yica amabwiriza ashyizweho na se wa Kim Jong-un avuga ko abagore bagomba kutagira kuri stage ko bagomba guhabwa akato. Kim Jong-un ntabwo yagize kure amashuri ahubwo yakunze kugaragaza ugushishikazwa na siporo kandi ya basketball ndetse akunda n'umunyabigwi wa basketball Michael Jordan. Uyu mukoresha imbaraga wa nabi ukorera amajyaruguru azwiho ko umukunzi w'abagore bivugwa ko afite byibura inshoreke enye nubwo yashatse byemewe n'amategeko. Mu 2013 yahawe umwanya 46 ku rutonde rw'abantu bakomeye cyane ku isi Forbes list of the world's most powerful people. Wakoze gukora iki kiganiro se n'abantu nyemere cyane tugisoreza ahubwo tuzasubira ubutakundi munyabigwi cyangwa se cyamamare. Icyo usabwa no kudukurikira umunsi kundi ukanda subscribe. Reka nkubwire ngo nawe ubutaha uri inshuti yacu. Yendi Isakara HB. Imana ishobora byose ihaze ukwifuza kwabo kandi ugira ubugingo buzima.